for Pompany, Most Reverend Gabriel Justice, ya not sure if you Kumasi Catholic Asoriso. Na Machana Bedia Tree, very Reverend Father Louis to four. Mechiao Unyameba Minwe Dieshia, I want a 9 Asie. Yam Comodie Sahara Radio, UK Birmingham, fa. And then Nkoma Mini Woodie, fa. Said Afibia, Kone ya. Yamaya Hokwain. Emma car enkwenhyia esesa enipa dom eni adehye efriati asefo asase so motor accidents ye bompa ye wejano eni oba no eni onkronkron din mu enye ho yeda wase osoro hene wodi yawura emre fufuro mu kakra afene ekọ na wieye eniema BP ene koso afene wieye mu nkwanhyia epagya ne ho menipa bebre efrimu nanso yesi wose twepene ye ebra ya ba wona ase ne ebo opono mu akasa kire ye yebisi o Christ Awurade mu ono no ne on ene okronkron ti ase di hene emra eni awieye enye ho egya no ene oba no ene okronkron di mu enye ho motor accidents. What of us say when me be ya adwene ya 102.9 FM fe bia kwana wie ya me betoye ye wo me betoye me nim se saa ne ye wo ye mu bi nso ye betoye nenso sede eniema esi ekeka kro no kure ni nyame animu ni eniema ejensem eniema eji ensem ejuada ne binada ne me ni wudi nkomo efa ewudi sem ho memre nti yetimi anka ne nyina enwie na mene wo ehwe enne na de kye ne de kyena sidi ka nkwanhyia esi edi nya ewo ye man mu wa brabom obi akotoka bi firi akwantu mabrochire wode aba ama no ne wode aba ya twere gu ka no ho se etimi tumrika pa obetimi akọ speed na 220, 240, 280, 320. Yemisa se kwan ya ye nam so wo Ghana ha 240, 220, 320 ka kwan ne nam so no de ebeya ahometene se wo be kwa kuni ho no obetwi ka na kuni ho no wo kunkrofo so afra wo kuni ho wo mo nya ahoboa so mu nyina wo kon afra wo de abo bi ato atwene. And then we share the mensia. China, we share the mensia. The when systems work poorly, motor accidents or road accidents will occur. When systems work poorly, not that the systems do not work, they do, but poorly. And never be where the agua quemu, mrad the agua quemu. O maini diegu akwemu nenso sekoba ne se saa niema ne diegu akwemu no eni djuma se de saa kan kwanhyia bekoso yakwa akosua ka atwi yenim ka ni twi nenso mra bi wo ka na ye twi num se we ni so a eden kwanhyia beba ya twro yesi aha no parking. Na obi paki wo no obi ka kire se no parking kafre o se fa nkwase asem free me so ko omo pa me fa nko no a paki esi ye ya tro no parking paki esi so ugina so we jaka no ko. It's because the system is working but not so well. It's working poorly. Ade obetimi akoye no abrochire untimi kata wani tepe ubon so ka na ya to de ko na akwa akoyi hu ano ye de chewa na ye de achew ya mfa nchewa na ya mfa nchew e ho nso de omongro nche no stopping ugina ho ofenipa police gina na nchen e dia na ekoso ntia police intimenti ano afọ de ompa tutrasem uye gidigidi a woni omye gidigidi a wa hwe obi betwa asekan. Oh, the system is working but so poorly.
enti baby a wogina no obi wane se obi nso ba wo pan wo de abom ebi aka ne be se ye beye na enso obi ote akire wo no ye de abo ama awura na kanesisi obeya munsisi o mbesisi ebe wie ne car na obi akọ de ne car sai na ekoye ne car fi se oni insurance na wo na we pra no ene obi di wachi wo mfio enso bibia si ebi a police gina ho wo be susu onim de ntia wo pre ne kukukuku wonim de ntia enema bebre na ekoso nyi omu nyina but ena make say the system there is a system. But when the system works and works so poorly, these things will continue to happen. In pray piu kan ya na enhye da nye de. Ka fro misre ni de kasa ebi before ye we chiri o, ye we chiri pa ebi no matumrika na wo mu wie no, afi na ye warm up. E ba be si agoprama ne so. We chiri pa. Se mi nsura meka se ebi before ya tikwa chiri 30 years. We are lagging behind. We are 30 years backward. Because our systems we claim, the systems we claim are working indeed, but working so poorly. They toss me, it me deka nkwenshia eba. When education on roads and safety is taken for granted. 102.9 FM. When education on roads and safety is taken for granted. Adisua e wosi woni panya wo femu na wosua wonya nimudie efa akwan ene ban bo yakoni abedie mu no ehho no se yetoto na se a de bia ka benya nkwanhia enipa bewu de bia ka benya nkwanhia enipa bewu enche bia na menam ena me pake baby se me nante kakra na makopa ade ato na obi na e kire me saa bia no enti menene ne nam na ode meko mi hunu ane se pick up bi what the speed pa or inner lane and or pesa or fa junction a dani nifa one traffic were indicated and we free inner lane at a top speed we can't watch and wash it say me sure make us say be 70 to 80 and would be book careful sentini say baby a o buafa no na adwene amaso ntem so pese chinchina e hod wofa ena ye twem wo junction no enti me spot ni me hu ne ntem ena me kwa achi na me twe nipa no ena ye kwa achi na ka na ye ka kese pick up kese enti na e wa hoden a enna ne saa na we na branch bi di moto e fro nyame ne ye nyame e ka kete ko bone to twene baby we nyina me a me gina nchen me ho dwuredwure me no na we na me pini nipa no na me so na me say abrantie we say daddy na me say kafra what we say I can't even breathe me ntimi ho me and na me say ufri he we say I'm not even a Ghanaian, I was coming to die wo be kunu kwa we nyina nimdia e wo so odi panya na odi tu anamo no yemfa nya hwi hwe kafro se wo nimdia na wo mfa nya adwuma eni wo ni nimdia enye pe se wo nimdia na wo mfa nya adwuma e kire se wo nimdia wo ye ne pa na oboa pa wo nye wo nim ade pa na oboa pa wo nye. You are taking things for granted. It's very dangerous. Senkaka na e bo sa brantie na ka baby ade ne be kwa akoto no amena bia na eda nche mu no na me nim baby obefa we nyina oye chu na ono so hom wa adwane ye na wodwojo speed na no kakra no wato aso okọ enipa na ne ho po chechechecheche no wantimi ansi amepa de chew enkemfua de tosome ensa. When the laws of the land tend to serve others
and punish others. When the same laws of the land turned to serve others and punish others, these things will be so common. Emra ehwe enipa esuo no, emra na eboye ho ban wo yasase a yete so no man no mo no. Se emra kro na bobi no ho ban ewo esom binom won ye die nti empo wa bra wonom nam kwan a etia mra ne so na se mra ne sa akofom kosom wonom ekotwitwaje wo mo ewa bra emra kro na akọ ekotwe binom aso a saa kan kwanhia ne enya yo ebekoso saa afi bia wie ye obehu ne de abaye se kan kwanhia hodo ekoso afi nim ne enipa dodo ewu ye ne enipa dodo a menim se yedin keke ne yedigi o anase ye hwe de atenetene niema ye hwe de aso niema no se mbra na wo man no no eboa binom esom wo mo empo ebra wo mo asemo nye de emra ne som wo mo twitwaje wo mo na emra kro na ese twe binom aso afoforo aso a wo mo ye twe mo aso de ye twe mo aso na wo no mo emra ne san ejije o matakra ejema ehwa wo mo no wo mo ne san de ehuo no beba ubehia obi na ne ka kakraka ebufa so miensa kora ahwenya no obi nso tina lecture bi mu no oba se ya wo sonson no speed bi ana say careless driving bi ana suban bi obi kire bi no de aba be bo nipa no obi di hye bi akuna to atwene eduru so a okwa ye ni bi obeto ni fun daka obeye we de ya wakum nipa no so benya mra obekwa akopɛ lawyer nso de n'adwuma na wo ye timi nyi enfom so ani ntum. We defend even the undefendable. We use the law to defend the undefendable and to punish those who do not deserve punishment. So sani ma we say koswa e be den pa say oman ani monyam be pagya ni nipa ne de obewu ibe kum ye ho saa ehia ye yare ekomode ye kunkum ye sa de ka nkwanhia hodo sa tenkwana enipa dodo no so. Wow, binim se de meken enye de nanso ekoso ewoso obi ka tina meka de toso and 9. When discipline is seen as an attack or a sign of hatred, then we will promote these motor accidents. When discipline is seen as an attack, a form of attack, or a sign of hatred, enipa na de na oye na enye no yedi ni kwagina amra kwan so no o wase o ye mfa nkofie ne enkoka wase wonte ase o de be komra kwan so wo mo mugina nchen ye kansa de enso na utirimu dendenden a ye kan hwe kire wa wontie okọ akwanchi mu tu kwan friga na kwa abrochira ya akọhwe se obegina nchen ya mo obi apa achewa. Everything that happens between you and the state. Eya wo ni oman no embranya so mu se ya eya wo ene oman no na ya akọka se ye odi ye mfa nkofie nkosiesie ntina me se ebibiman yate akọ akire emfie be aduasa. We have fallen backwards for more than 30 years. We need to make up for this, because while people are finishing the race, we are rather warming up to start the race. We do not know when we will finish. We do not even know when to start. We do not know when we are starting, let alone when we will finish and get there. Ebinoma obra kwan na ye tuo no obra na mo na nipa ekọ no abrochire binoma kwa abrofo kwa ewie afi na ye warming up ye takapa ye nim dampo e be sha ase park no so na campus ye hunu da ye be wie ni akoka wo mo ho omo di nema egu akwan mu se wo pe wo mpe wo discipline will control you anya ye nia if we say ye man yi mu de ebibifo obi nim obi ene obi nsu san nim obi ene obi nim obi a osan nim obi
obi ni mo hene bi a na damfo ne ohene bi a na damfo ne pani bi a enu nti asem ne de akosie no egisi ekohu no na wo mayi asem na befia beka o de ka na boni pa na bubu no ye ka no he ba bi o de nenam mi yenyi asem ne nkofie na enso nkantitiye bi wo ho a enka yetimi somu firi ahyase na enti na enu ameka me si ensemoni bebre koso ya setena mu no eyentete pa edi pani entra ya wo na enso ntete de entete pa ho na wo yemu sesei abibi man pani Ghana man pani na nkwada sene yenso sei nkwada sene mpanimfo so sei ade yesi yentwe aba nhwe akwada bibini akwada yenhwe no bibini akwada ayentia no bibini akwada wo krokro no wo krokro na wantia na kafra obeti bini edi no watia wanim no obepie gu enu kan obi na nyama basa we koso wetimi ehuna akwara enfie be dunsia no wotika mu twi enfie dunsia wotika mu twi so kra license obi anka na he akwara enfie dumienu fie dumiensa wote abobo ye mu na wotwi dinam highway nemu enue eguso ne ne ma eguso enso education ne yese bonkwa obi anya mo hwe no so wonko ye china ye benyu obi obeji bibi ni obi odi bibi be mu obi abibi man o kwan twa kwan wa pa minim se wo kasasa ye de ye betie bi naso nanso etie nipa ni bi naso ne te sa eye sense ye beka ya no atumu na emfofo eda ne yakwaye okay ye beka se wo sori atia you are attacking us you are attacking the status quo eniema ya ye free tite na wo na oba besen eniema na ya ye free tite no senka ye yi sa niema boni ni free wa ebia nka o man ne de atwe ni kwa akire no enka enye se ye pia na kwa animu kura ebia nka kwa animu kakra wona mono a ho metie so akwa animu kakra nenso we de o man ne kwa animu no ne atwe ni ba akire de toso enum when the quality of roads is at the mercy of money testing supervisors, road accidents will never stop. When the quality of roads is at the mercy of money testing supervisors, road accidents will never cease. Ya ye misa se ye kope abai mu adwuma ya na ye kosa ye kosom ana ye konomo man. Should we call ourselves patriotics? The first question we should ask is when we go in for contract from the government, we should find out whether we are going to serve or we are going to parasite the nation, to collapse the system. Akwanya hudu bebre na ekoso akwanya yeyi akwanya bebre ani yeyi akwanya, but the quality is in question. Papa akwanya papa unaga junction ye ni eyi bia unaga junction kwa ni finfin wona etutu ye ni busumi miensa busumi nsia. I pass there every day. Ni tutu ye me na mamehweka akwanya ni se ya akwanya hodo no ni emisa asokwa kwanya ya ekọ asokwa new road yi ensuo to a eta kwa ni finfin cars saloon cars cannot pass. Ni bisa say monchimonka gutters na ye nim say asphalt roads, their greatest enemy is rainwater. Ye nim say asphalt adia echiri na chiwa dia kese obi a oye road engineer bi anim asemu amekan say echiri ensuo enti ena ye yi gutters ni asaye curbs sene be direct ensuo no na ekwan na fa ne level be e wose etelte akogu gutter kese mu na eko nanso ye yi gutter na kese na yesika na ye pene so bet enye de ye pe no enti enye na nketwa be pem ne ensuo to yiri fa nipa enti se ensuo ni beta ka akwan no mu a ye fe ni potholes no e betutu no
e betu tu no ye wia ye ko won so bi di hu anadwo bi na kwan finfin amna edem ebomu pom ne tire pa e bu na fa so Jesus Jesus na Yesu na ehu na amane hwe nipa a wo mu vuo. Intina me say when the quality of roads is at the mercy of money testing supervisors, road accidents will never stop. Enyaida kafro the seni de kasa na enso yampa eyensenkyere ne se bepem nne ya dwene da so wofom. Intina me ka say ensonso ye da won a owo nimdie mu nenso oboa pamfa nya adwuma ene won a woni mu kura. The chat one me dey sorry so mrenti irregular maintenance. Ya yenhwe ye ka kwan say ya eda na ye di nkomo efa roads because I also studied road construction. Na obi kan say contrast ni dey de pa me can ordinary language eye ekwan na ye titete mu no eno de ish winya be miensa wa fam wo na me say adan na no na wa fam it is akwan no mope ka na ya ka kwan na ya ne plaster no eno no mope si eno kra ne mu ode no emu na ede sika wo ho na enso emwa o man no enkyere se o man ne ko nanim ade anka ye wo se ye level no baby ankoso na baby aba for my say plaster no obi a wakosua de na wo kire wonim de na obo bia no waye adwuma we obi a me maake de obe maake ye no wadi kan ya maake ne dada nti ankosi baby ado you are okay o de o fada de bibia say de yes ade wunye adwuma na so me kan che obi asa me pa adwuma say me ye adwuma de I must do the work well. Be de ni pegu be de ni pem prepra be de na kan kwanhia ankoso ahomete nenso ye ka minim se ebeto di pakakra som meni wodi si ha adomdom ye ne ochena ye beto aso me to mensa frɛw ye yedwumade kese ewo St Joseph's Catholic Church tanoso udura Apatrapa Junction ho a ebu akwakwan ne so Apatrapa Junction kwan ne ho pe empaibo kese Awurade nam ne tumi so ehwe den krofo bra na ye mompaye nanso adwoada ene fiada bia ye breakfast prayers ye shase 6 anopa no ne ye 7:30 adwoada ne fa adwuma sem ho bia adwuma nti untimi enyamre anwumre nkwa sore nkobɔ mpaye bra na ye nyina mu enye roman fo nko anyame ma na ahia ye nuanom nkrabufuo nyina ba ye nyina ye ginam ye bo ye wia na obi akwakoye na adwuma uwie ya no afa ka kwan no na okɔ ifia danso efa ya resem honhom ne ma ahodo a nipa ye gina ye naso ebnada na ye tenase ye counseling tie enipa abra abomo nsem ewo kokoa mu ne asre Awurade no wasane ne nkrofo about 12:31 a ne ye gina ye naso ye odi mampa ye ne the healing and deliverance session awie ye wo Forikro Municipal Assembly abrosan nachi Oforikro Municipal Assembly abrosan nachi Roman na sorry friends Agnes and Catherine no obetimi afrem wa homa 020 8668 304 020 8668 304 ye bompa ye wagya no ene oba no ene onkronkron din mu enye ho yada wase wosoro hene wona mo ano asem so etenetene ye obra yasetena ne yakwantuo mu efiri se da bi woni pa bebu aten ewo wanim obeba atemu mu wanim boa ye ne ehunu se ne besi atena asase so ne ahwe ne ma wo de ahye yensa ne so yie yibi so Christ Awurade mu ono no ne o ene onkronkron ti asedi ne mra eni awieye enye ho egya no ene oba no ene onkronkron ne di mu enye ho order for Christ asomdwe nkan amen.
awurade fie na fa hodie wo yenko awurade nase awurade nase ema wakwabo awurade nase wo Otek FM awurade nase 102.9 Drop rim. Setting the trends that others can only follow. Otek 102.9 FM, the pride of Ashanti. Otek FM 102.9. Don't touch that dial. Time was Otek FM. Sana na Krobea Asante batenase. Awura mantamu enguromu entwiaso kopi enkrofo mu kase ayinsem. Na Krobea empanimfo kan yampase. Anasi urafia ye misade oton tentane. Na sema ba bezesane aso a onto sedu. Enu nti na Krobea Asante adansoa ewone mfefo nyinamu ampa panimfo kan yampase. Wotoato akodire pompane so mo oni premiere tentene ya pekura. Wano no brody enye peda na nasa wotina sise ya no otumfo opemso otekokwoso so atwapiri okasa noma tutu ontoma sasese wotieo na Krobea am fire kajagum na yetieo ewie arofoni adehye sabre yebema obi biara ha yamamu akwaba de ba 102.9 FM ahaye Otek FM so ahani asantemanya hohoa efidi kese no so awiei ebra so se yede Asem Beba Dabi dwumadie no ba besom na dwumadie yi da biara da ye ka de kira dofo etiefo ne adehye se yede suade afei